I gdje ste ljudi? Prije početka videa želio bih vam da se zahvalim na nevjerovatnoj podršci u prethodnih 3 dana. Znači, nevjerovatni ste. Stigli smo do tih 200 subova. Jej! Hvala vam jako puno. A sada se bacimo na kompilaciju. Daj. Ovo tu baci. Beži. Ajmo dasti. What the fuck? To je bio muški glas. Mislim da ovo dobro izgleda. Samo da vidim. Šta? Otkud ovo je ovdje? Molim! Šta? Htio sam screenshotovati ono. Ne! Jo! Skoro da sam dobio infarkt. Ne! Napoje Đuru! Ne, moj dinosaur će umreti. Ne! Đuro! Ne! Moj Đura! Ne! U jaje može. Otprano pteha nodona. A, eno ga tamo. Ne! Šta je ovo? Šta? Why you bully me? You fucking bitch, why you bully me? Everyone asking. Pa ovo se samo meni može dešavati. Pa pogledajte šta je tamo. I u Tiranus, pa of course. Beži. Beži. Aj, samo me pusti da uzmem moje stvari, please. Beži! Ne, mama! Juri me T-Rex! Mama! Pronto, pomozi mi, molim te. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
We'll